Chibay ule, vokniak zon tha July ni som pakhat sang ni som ni panga zir top ni ani a. Zan ina Zoram ni sin chan chin thar chiar tur kan nei te lau ngai tha ang u. MNF thala in dot soya ZPM an pu. MNF thalai chuan thu chwa siamin ZPM General Headquarters in press release an siama. MNF Party Vice President, Leader of Opposition Pulal Chandamaral te chu thotan nia MSU huai hot kong zo na atel ve anga ZPM inan pu chu thudik lo hul hwalani thule anlak thu tak thu an soya. MSI win kong zo an huai hot ni hi Mizo namru na MNF chung in khom ni ani a zirlai kong zo an tama wangin lir thein namrun hi athlen thei lawa MNF MLA dang tele mi dang te ang thovin puchan te apo hian namrun hi aron pan ve a zirlai kong zo te po aron paltlang ve a hei hi she chiang lova ZPM in kong zo na atel ve anga an pu chu ZPM dot bua an chin chia ngal ti an soi MNF thalai thu chwa chuan MNF hun lai khan samagra project noya zirtir tu nalak thar chu advertisement kaltlang alak vekani ti soin thina le hun laklo naruak casual vacancies ero samagra danina phal angle executive committee in thunei na apek angin SPD in office order manga anno kha om zewa hei state dang te ti dan po ani ati a MNF sarkar lai vek khan zirtir tu in dai lo na salutuk phushuk na atan MR zirtir tu zariat somriat lak tura advertisement chwa ani ti po soin MTED le DLED nei kop dil tu inan dai lawa wangin Council of Minister chuan zirtir tu la ka trula wangin zirtir tu training diploma DLED nei te chu relaxation kumnga hun pe in lak telan ni a heng train teacher tam tak hian MTED an nei to a DLED nei MTED la nei man lo po in last chance an be mek ati MNF hun lai education minister le sarkar ro rel dan chu apuitling ina za om hle ti asoya thudik zik tuak soitura om reng laya tuna education minister le ZPM in thudik fam kim lo an soi thin chu awan duai thla kan ti thu MNF thalai thu chwa hian a soi bok lirthei in tlan chok dan ti dang lamani don voin July ni som pakhat sang ni som ni panga choma khan pu khiliram mina chief secretary kai shwain coordination committee on traffic management chu CS conference hall secretariat an thu khoma aizol khopui chunga traffic tot lutuk ti zia om tura lirthei in tlan chok kalpui mek chungchang ngai to hawani a kumin August thla hian aizola lirthei in tlan chok dan kalphung thar en chin ani don aizola lirthei in tlan chok chu aizol khopui chung zong huam lovin khopui chung mun lun zwal lai bongko na tanga kulikon in kar chaltlang le ram hlun paltlangin chan mari zarkot dorpui le sikul pui kon huam chunga te sikul pui kon na tanga chan mari west in kar temple square vai vakon le hun tharveng paltlang na a te chau August tha atangin thakhat chung en chin ni se anti a hei ba ka hian taxi ni two wheeler le four wheeler tepo sticker pathum A B le C manga intlan choka car khatani ni tlan lo ni an nei thin chu car khatani khat chau tlan lo ni an nei thei nan sticker panga A B C D le E te man ni se an ti a hei August thla tanga kalpui tura rwa manani tin lirthei tlan lo nia pass manga tlan phalna permit pek thin chu essential service tan chau pek ni to se anti bok School Education Department in zirtir to transfer and posting rules sangni somni panga adwan meka ngaidan le thuron tho du tan tun thani som panga thleng huna hong School Education Department chuan mumal le omsinei zo ka zirtir tu te transfer an ni theinan transfer and posting rules sangni somni panga adwang meka
hemi chungchanga inron khom na public consultation meeting chu July ni som pariat hian nei ani dona inron khom na nei ma hian zirtir tu transfer and posting rules chungchanga ngai dan le thuron tho du te chu July ni som pangatheng ziakin education minister private secretary ne na emo Mizoram Education Reforms Committee MERC email emo the lut turin an nge na zia karot na le thuron tho tu te chu consultation meeting a til tura soman ni donani Education Department in zirtir tu transfer and posting rules sang ni somni panga adwan make a draft rules chu School Education Department website a download theyani zirtir tu inson she wanga khotlangi mo poli modor te chunga nataka action lak zel tu mani primary school zirtir tu zani somthum panga lak tu mani bok Education Minister Dr. Vanlal Thana chuan zirtir tu te zinga inson she awanga khotlangi mo poli mo lodoran om thin ti soin hetiang thila om le ani chuan natakin action an lave to don ni ina soi voina thu thar the dar tu te akom na a he thu hi soin Dr. Ma Thana chuan inson she awanga khotlangi mo poli mo lodor thin te chu hetiang a ma la to lo turin an ria tir ngal ti asoya zirtir tu indai lo na awanga har satna om hi kan riat puya zirlai tin an tor don chuan kan order suit le hi kan she ngai lo kan lo tinwal to thawani school tina zirtir tu indai nei vek kan du a headmaster in pek vek kan du kan din munina zir ngang lawani ati a mun tam taka zirtir tu te kan son hian zirlai pole NGO ten an kho skula zirtir tu te din mun soidu lawin ma an lale mai thin ni ina hriat ti soibokin kan malak na hi thunei na kan chanta ka wanga ti chiam kan ni lawa zirna ina zirtir tu in khai rwal lawa wanga torna anasat e mawangin akil khor bera omte nat rwala kan nat ve wanga ni ti hi Zoram mi puite ka hriat tir du ani ati bok Education Minister Dr. Vanlal Thana chuan sarkar zirna in tina headmaster da chu andu thu samani thule tundin huna chuan ahar sabri thua soya primary school tan casual teacher zani somthum pangalak tumani thua soibo serchi pa rui hlo thanem tak hal ralani Voin Cancer Chief Drugs Disposal Committee te chuan kumsang ni somni palia tanga somni panga chunga rui hlo chi rang rangan man cheng noi somnga panga singriat sangriat zali somruk man hu heroin gram za somriat pasari case ruk ganja kezi ni gram somkwa patni case khatle methamphetamine kezi thumle gram zariat somriat case khat chu Serchi Police Station twala an halral he huna hian Serchi Drugs Disposal Committee atangin Serchi SP pu Gavit Gokna IPS SDO Sadar P Rebecca Laldin Moi Sha Selle Additional SP pu Siding Liana Sailo Baka Excise and Narcotics IO in pu Arlal Rinsanga OC le Chanchin Bumi te antelani CHHIAHT District Water and Sanitation Mission Thukhom Voin Khan DC Conference Hall kay Fang Tlanga District Water and Sanitation Mission DWSM chu an thukhoma Champhai Borsap DWSM Chairman Pu Mohammed Aquib chuan he thukhom hi akai shwai meeting a hian Champhai District Jal Jivan Mission hnuaia a hlotlin na te Swachh Bharat Mission Gramin SBMG hnuaia mason na le machop te Swachh Survek Khan Gramin sangni somni panga hnuaia machop te soihawani a Chairman chuan hlotlin na le mason na tam taka oma wangin lom thua soya machop sang sang te hlen chuak ngei turin member te tangruala taima taka thok turin a cha Jai Jivan Mission hnuaia Champhai District chu Hargal Jala puana ni to a chutiang bokin Swachh Bharat Mission Gramin SBMG hnuaia po Champhai District chu ODF Plus District a puana lo ni to ani SBMG hnuaia peng pakhat Swachh Survekhan Gramin SSG khofai endikna hi kalpui turani a kumtin ti thin ni in endikna hi Academy of Management Studies AMS te nan kalpui donani
SBMG nuaya hian khwa somli pahni a oma heng khwa atang hian khosomhnia endik na hi kalpui turani endik na hian full mark chu sang khatani dona endik tu tur te chu household ta te kalin interview te an neyanga khotlang shrai tu te ba ka kaushan shrai tu te po an kom donani endik tura hian community center kan ti biak in community hall school aganwadi center le health center te po atel SBMG assets an lo pek to compost pit te soak pit te segregation shed te CSC te fecal sludge management ek pai na tele plastic waste management unit PWMU te po endik ani ang endik nakal zela hian citizen feedback po atela hei hi mobile phone manga chan turani Larsap le Minister in Raj Bhavan Tuala Thing an phun International Year of Cooperative Sangni Somni Pangalom Nakal Zel Pualin Larsap General Dr. Vijay Kumar Singh le Cooperation Minister Pu PC Van Lalruat Aten Raj Bhavan Tuala Thing Jiagan Phun International Year of Cooperative Sangni Somni Pangalom Nakal Zela Voin Khan Mizoram Larsap le Cooperation Minister Hian Thing Jiagan Phuna Thoho na cha in chen na khovel nuam siam ti thupuya manga International Year of Cooperative Sangni Somni Panga lom na kalpui mek le ma chhop te ba ka thilpoi mo dang te an soidun bok Voin hun mana hian Cooperation Secretary Pu Amit Sharma Registrar of Cooperative Societies Pu John LT Sangale Sorkar mi poimo dang te an telani SAWHTHING man SAWHTHING shal tu te account na thun har chan Mizoram Agriculture Marketing Board MAMB chuan Horticulture Department kaltlangin Market Intervention Scheme MIS SAWHTHING shal na sorkarin sum ahlo Central Sorkara a claim dona hemiatan hian District Zongzonga atharin DAMC in dedicated account an hon thar veka trula achak thei ang berabo zuyani a tuna hian ti fel vek to ni in support price po mamin an account chewa athun sakto ani hetila hian account tharani awangin checkbook an ladong man lawa boy pui mek ni in checkbook an don rwalin farmer te account a thun ngalani ang account thar honani awangin hunadu hleka kan lo she thiam ram don nia DAMC 10 July 1st week chung hi chuan checkbook an don kim vek mana be sei ometi in Mizoram Agriculture Marketing Board chuan thu chwa an siamani Serchipa District Fire Prevention Committee Thukhom Voin Khan Chief District Fire Prevention Committee chu DC meeting room an chairman Chief DC Pu Paul Elkhu Mahovin an thukhoma kumkal meka an malak na an clear let DC chuan kang mei ven ko nga sub headquarters YM malak na chu fak omati thu soin thazo karam kang kan ven theinan thil ti swal tu te zon chwa ko nga te thu nei tu te kan tho puya trula DC office in Vantlang vil tu e pasiam te po mantang kai theiani ati Member Secretary Pu Arlal Nungrenga DFO Then Zol Chuan State Level Kang Mei Veng Tha a Chief District chu ati tha pahni na an ni thu soin kumtin in March ni som pangama alo hal tu Russia tir na chwa thin chuan zoma hlo tha a anulama lo halan om to lo nia an ria thu a soi kumtina kang mei chwa fo thin na mun te po kumdang aya uluk zo ka ven dan tur chungchang soin khotina VCP te kai shwai na in Village Forest Fire Prevention Committee po thataka din ni se ti ani bok he huna hian SP Pu Gavit Gokna Additional DC Pu Lalrin Zwala SDO Sadar PIV Rebecca Laldin Moi Sha Sel te baka Department Shang IO te khotlang shwai tu te an telani Tukin July ni som bakhat sang ni somni panga jing darli vel khan model veng Presbyterian Koshan Pavalai Paul Garage kanga garage kan chan tak hi hriat ni lo ma se petrol ruk tum velin an tikang ni anga yani a thel tumin thei top chwa ni ma se two wheeler panga le car pakhata kang chia
police te chu kang mei chwa na hmuna hian SDPO hoin an kal ngala ti kan nge ni anga in ati kang tu man chwa ngei tumin thei to pan chwa mek National Highway 54 lai meka nimin khan CHHIAHTLANGAH in pakhat thia ani Thudon danin nimin July ni som sang ni som ni panga in CHHIAT tak nei tu te hi zang na dom na an dona an lung oi lawa wangin kota an zual kowa koti na ngai tua hnuwa CHHIAT tura thupek an ni angin nimin khan magistrate kai hruai na hnuaya thia ani ta ani Reverend Dr. H. Killuaya aliam ta Baptist Church of Mizoram BCM Pastor Shatlo tak Reverend Dr. H. Killuaya kumsomriat pasari chu tukinjing dar khat khan Trinity Hospital Aizola athi Reverend Dr. H. Killuaya lunglei chan mari hi Jun ni som pathum sang ni som ni panga khan lunglei atangin helicopterin Aizol thlen puyani a natna dang dang alo form kem dewa pneumonia chua patui tling siak chwa ngai te ani a ni zan zan lai pel nu jinglam dar khat vel khan chatuan rama panta ani Reverend Dr. H. Killuaya hi thusoya som lo tak thusoi mi ani ba ka ziak mi le hlaphwa mi ani a hla somriat pali phwa in a hlaphwa jinga lar ber pol chu lalpa min tong trai ti ro ti ani a le khabu somthum pathum lai a ziak bok Agriculture Minister Pu PC Vanlal Ruatan Basic Food Processing Course 74th Batch Kharna Huna Man Pui Voin chun khan Pu PC Vanlal Ruata Agriculture Minister chuan Mizoram Food Processing Research and Training Center MFPRTC Incubation Center Phai Bok Selinga Basic Food Processing Course for Tuikum Constituency 74th Batch Tetana Training Course Kharna Huna Manpui Pu PC Vanlal Ruata chuan helai training na mun thatak kan nei hi alom om hle maya food processing lama kan thang har mek zela kan thiam lo le kan la hriat ngai lo te kan zir chwa hian kong sang sanga min tran puya training kan pal tlang hian lok na engi motal kan zir chhuak thin chu wang chuan training chi rang rang kan war zela poimo training kan ma chon hian kan thiam na zir chwa te midang ta na mal som na le ram le nam ta na kan tang kai theinan manrua a kan mana poimo a ti chuan kan talen kan tipung ti na ni a helam hi kan war chho zel po anga yani eile in kan song bol dana kan fing chho zela ei tur thiang hlim taka song bol dan le da that dan te kan thiam chho zela hetiang lama kan ril ru le ngai to na kan sen chho zel hi ka du ani mishing hian engi mo thiam bik na skill kan nei lawa kan talen don kan ti pun lo chuan kan ni tur ang kan ni phak lo thina kan hlutok thei lo thin ro pui taka bultan kherangai lo kan bultan na chu engpo ni se tei rei pe le thori ma poimo ani ati MFPRTC Incubation Center a hian pickle, jam, juice, powder, candy, canning le thil chi sang sang process dan zir thin ani a tun tum batch training hun chung hi July ni ria ta tangani som pakhat sang ni som ni panga ani a zirlai som ni te thatakin an training chhuak ani Mizoram Sarkar in GST atanga sum tamzo ka hmu thei dan tur soi hawani Mizoram Resource Mobilization Committee Hnuaya Subcommittee on Tax and Non-Tax chu voin khan an chairman pu hau khu ma hau zel hovin an thu khoma Mizoram Sarkar GST tamzo ka lu theinan Taxation Department thuam chaka poimo nia an hriat thu an soya abikin intelligence le enforcement wing te ti chak tura sarkar ngin tha an ti a Taxation Department lampo na thok tu workforce an nei sa ang manga na tamzok thok thei tura in siam rem tura ngin tha an ti ba ka an na tho ti chak turin atam thei ang ber IT mang tangkai turin thuron pek tha an ti a
Subcommittee on Tax and Non-Tax hian mason na hna thok tu Works Department sang tipo sorkara GST alu tam theina tur zong a hna tho dan ngai tua thin turangin an rela hei ba ka hian mi puiten ol samzo ka chhia an pek theinan aizol khopui chung sarkar building mun rem chang la ya te mi puite tan Taxation Department site office hong turin thuron pek ni se an ti a GST registration nei to ten tuna chhia an pek aya taman pek theinan le registration siam velo kum khata cheng nuai somni chuang la lut tam jok zia lu an ni theinan nasale zwala malak ni se service train khat catering picnic spot resort le adang GST registration nei tu sumdong te chu andor chunga emo mol sam thei tora emo an registration number te tar lang tora sha tir ni se an ti bok khati zong khazan ina Zoram news kan ti chwa thei chu ni a ngai thla tu zong zong chunga lom thu ka soile a min lo subscribe cheu turin ka nge na che u